که امیل به آماده بون جبو کردستانه ظلمه کن مازن یا تیسا کردستانه پشمگه ما گلکت نخوشیه دا مهیویش امریکا هیا سرو که امریکا هاری کردا بکرد ام لبیده که کام بونش با شرمزاندنا دست کردن کردستان هم بکن ایرو ام دوی ام آلیکاریا دست کردستان همو یک بن ام کرد همو چشتار باون ام ببن دستک خواب پیشوازیات همو ملتا کن ام یک ام دولت که سرفرازی خوازن به آزادی به دموکراسی و ایرو ام دل کردستان هر چه پرچه کردستان لفر آمادنا ام دبیجین دجمن هوف دجمن خونخوار بر دسته خود سر پشمرگا سر کردستان هلنن ام ایرو جبوی سر خبونا کردستان الوید آمادنا پیشیا کنسولات امریکانی هفیا ما گو ایرو ام داخوازی دکن ج امریکانیا ج اروپایا آریکاری ملت کرد را بکن ام ایرو لبر سفارات امریکی لفرانکفورت، هامبورگ، دوسلدورف و برلین ام دخوازن ملت کرد بینن زبان نامه تسلیم کنسول و بوشافتا امریکی بکن امریکی ام وقت دوستک دیبینن آخا کردستان هاتیه اشغال کرن امریکی جی ایران جی عراق دعوا بکوکو حزب شعبی عسكرين عراقي آخا كردستان ترك بك وسرخبونا كردستان علي كاري بلا براستی گل کرد به توایی دبیر لسر پیابه نام تنه ام جبو وی تشتی لورن جبو سرخبونا کردستانه سەبینن ژمارەیەکی زۆر لە کوردستانیان ئەمڕۆ لە بڕۆکسل کۆبوونەوەتەوە لە بەردەمی باڵەخانەی یەکێتی ئەوروپا سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا ئۆفیسی مۆگەرینی کەسێک لە ئۆفیسی سیاسەتی مۆگەرینی کە بەرپرسی مەلەفی عراقا لەو ئۆفیسە هاتە خوارەوە یاداشتەکەی وەرگرت و بەڵێنی داکە ئەو یاداشتە دیراسە بکەن و هیوادارین کە بێتە گۆڕانکاریەک لە مووقفی فەرمی یەکێتی ئەوروپا. پیامی ایمش بو کمیسیونی یکتی اروپا او بویا که پیامی کی آشتی بویا که بدوی دنگی او خلکه و بین او خلکه ظلم لیکرویا که لمیجو لدرجایی میجو او خلکه لبن ستم و لبن تعدی و لبن زورداری دا اجیدن اما ممارسه موافقانی خومن کردیا به شوی دموکراتی اما هاتین ایر او خلکه پیبلتن پشتوانی اما بکن ويقول دور في الرياح وأبرز هالجدل والبعض